Sholeng. Naja Sholeng. Narok County. Yolo lokokin adoke tawag yung kwatata Olgavanai 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 Nusu. Ore den kwatata pokin na yara ko mulishoy. Operation lobi. Na nimerwa kama usikubali kushindwa si mshindani. Ngurul worika na yuna support na share supporters line yeti asheden kuko leketepeka leketepeka asheden noratenyi akita inore mate kayula jo kejo mate klaranda iltauja kayula na jo gintai emjosha gela amu menkolonga ila tape kwa na yata ise kitoro na chama na itonyo na poken nikitonyo knote isho ikikaki Olgavanai Patrick ole Ntutu tena position ya governor na inajo supporters poken pe medapasha ole bede bayana na report time moja kwa moja tangangai pe bunoi morike kwa pale kibu imedalen chama amore kiasa ngolo na poken no kio makisherita Rais Lang Patrick Rais William Ruto o flag bearer Lang chama ne kayo na jogintai enjoy yang kanyira na apake enjoy ndo kwa nyoro nya na apake ningi mede jogi apake for the gela o route na gade la kayo gali oro moni obaye na kayo na jo airuko na jenchama baendelea ramat kwa la Narok West tunushage position na yebunge ore ku election 2022 alabaliset na lango lori kata chama UDA the ticket UDA na ilo ni mokino tanya empathy kake nisho yoga ngai sidain nelelege timba sidain dokoya ne ko narede matejo andega Olgavanai Patrick congratulations anganasha Aisupport congratulations you have total leadership and we are going to have a team was shown and team nabo mu nana yuno nyagai wa kene popo ken supporters la mpatia tafadhalini tanganyi sapo emi popo emi ning la leja emi ning le suro endo to ni maye tuma to ngite ngwezo na ja Sholeng iko brokers wengi unajua na hiyo watu wangu wasisikize brokers jameni asanteni sana kwa